Carry me? No. Why do I have to be a toy? Because you have Bonnie's name written on the bottom of your sticks. Why do I have Bonnie's name written on the bottom of my sticks? Because she... Look, she plays with you all the time, right? Yes. And who does she sleep with every night? The big white fluffy thing? No, not her pillow. You. All right, Forky, you have to understand how lucky you are right now. You're Bonnie's toy. You are going to help create happy memories that will last for the rest of her life. Huh? What? Oh, yeah. Oh, okay. Doing it for Bonnie. Doing this for Bonnie. Doing it for Bonnie. Okay. Like it or not, you are a toy. Maybe you don't like being one, but you are one nonetheless, which means you are going to be there for Andy when he Who's Andy? I mean, Bonnie. You have to be there for Bonnie. That is your job. Well, what's your job? Well, right now, it's to make sure you do yours. Carry me? No! Who's Andy? Andy was my other kid. You had another kid? Yeah, for a long time. It was pretty great. I was a favorite toy, actually. Running the room was my job. Keeping all the toys in place. So he thought Andy's room was a planet? Wow, that is messed up. Right, that's exactly what I thought when he first showed up. I mean, how is that not annoying? Thank you. Seriously, that is... Well, then you watch him grow up and become a full person. And then they leave. They go off and do things you'll never see. Don't get me wrong, you still feel good about it, but then somehow you find yourself, after all those years, sitting in a closet, just feeling... Useless? Yeah, Your purpose fulfilled? exactly. Woody, I know what your problem is. You do? You're just like me. Trash! What is it with you and trash? It's warm. Ew, It's cozy. I guess. And safe. Like somebody's whispering in your ear, everything's gonna be okay. Forky, that's it. That's how Bonnie feels when she's with you. She does? Yes! Wait a sec. You mean she thinks I'm warm? Yep. And cozy? Uh-huh. And sometimes kind of squishy? Well, that too, yes. I get it now. I'm Bonnie's trash. Yes. Wait, what? I am Bonnie's trash. No, Oh, not man, exactly. She must be feeling awful without me. Woody, we gotta get going. She needs me. Yeah. Hey, Bonnie, I'm Whoa, coming. Forky, slow Come down. on, Woody. Forky. Bonnie, I'm coming. Carry me? No. Why do I have to be a toy? Because you have Bonnie's name written on the bottom of your sticks. Why do I have Bonnie's name written on the bottom of my sticks? Because she... Look, she plays with you all the time, right? Yes. And who does she sleep with every night? The big white fluffy thing? No, not her pillow. You. All right, Forky, you have to understand how lucky you are right now. Сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн дугаараар та бүхэнд Toy Story 4 буюу тоглоомын дүнг 4 киноны хэсгээс тайлбарлан хүргэе. За ингээд киноны тайлбар хэсэгт оръё. Эхний өгүүлбэр Carry Me. Carry буюу зүг тээвэрлэх. Намайг зөвөг өчиг суудахыг гаргана. За шинэ өгнүүд үздэгэ. Carry зүг тээвэрлэх. Me намайг. Why яагаад. Have to ёстой. Be байх болох. Because учир нь яагаад гэвэл дараагийн өгүүлбэр Why do I have to be a toy? Би яагаад тоглоом байх ёстой юм бэ? За асуух хэлбэр дээр have to гэдэг modal verb буюу баймж өгүүлэг ашиглаад асуулт зохиосон байна. Modal verb-ууд маань дандаа present цаг дээр хэрэглэгддэг. За present цаг дээр асуулт зохиоход do'г ашиглана. Тэгээд Why do I have to be a toy? Буюу do'гийн араас I subject нь ороод have to гэдэг баймж өгүүлэг нь ороод жинхэнэ гол өгүүлэг нь be гэж ороод тэгээд object буюу a toy гэдэг үг авсан байна. You have чамд байгаа. Bonnie's Bonnie-гийн. За Bonnie гэдэг хүний нэрний ард байгаа S нь болохоор
хариалахын ялгалыг инттэй адилхан хэрэглэдэг. Тэгээд дээр apostrophe гэдэг тэр тэмдэгтийг заавал авдаг. Write, wrote, written. За write буюу бичих гэсэн үйл үгний 3 хэлбэр байна. Яагаад энэ 3 хэлбэр дээр байна вэ гэхээр дүрмийн бас үйл үг байж таарж байна. Энэ үйлбэр 3 дахь хэлбэр буюу written-ыг ашигласан байгаа учраас ингэж оруулж байна. On the bottom буюу ёроолдно. За on гэдэг үг bottom гэдэг үгтэй байнга цуг ёроол гэдэг утгыг гаргах юм бол хэрэглэгдэнэ. Of буюу хариалгын тайлгалын in, stick, мөчөр, иш. Энэ тохиолдолд зарим нь иш гэж орж байна. Өгүүлбэрийг орчуулах юм бол because you have Bonnie's name written on the bottom of your sticks. За энэ өгүүлбэр маань ерөнхийдөө have something done гэдэг дүрмээр бичигдсэн байгаа. Have something done гэдэг дүрм нь болохоор хэн нэгнэр ямар нэг зүйлийг хийлгэсэн гэдгийг илэрхийлэхэд хэрэгэлдэг. Дүрмийн яадаг вэ гэхээр s буюу subject ороод have аваад something буюу ямар нэг зүйл аваад тэгээд үйл үгээ дүрмийн бас байх юм бол 3 дугаар баган дүрмийнх байх юм бол ed авч бичих ёстой. За бид нэр өгүүлбэр дээр харах юм бол subject-ийн оронд you тэгээд have something гэдэг үгний оронд Bonnie's name done гэдэг үйл үгнийх нь оронд written буюу бичих гэдэг үгний 3 дугаар баг нь орсон байна. За ингээд өгүүлбэрийг орчуулах юм бол учир нь чиний шний ёроолд нь Bonnie-гийн нэр бичээстэй байгаа. Чиний нэрийг бол өөрөө бичээгүй хэн нэгэн чамд бичиж өгсөн гэсэн утгаар have something done гэдэг дүрмийг ашигласан байх нэ. Дараагийн өгүүлбэр Why do I have Bonnie's name written on the bottom of my sticks? Энэ асуулт нь мөн адилхан нөгөө have something done гэдэг дүрмийнхээ асуух хэлбэр нь. Тэгэд why буюу яагаад миний шин дээр Bonnie-гийн нэр бичигдсэн байгаа юм бэ гэж орчуул. За шинэ өгнүүд нь she буюу тэр эмэгтэй. Энэ тохиолдолд Bonnie ирж байна. Look харах гэсэн утгатай. Гэхдээ энэ тохиолдолд сонсож гэсэн утгаар орж байна. Play буюу тоглох гэсэн үг. With хамтдаа зөвхөн all the time үргэлж байг. Өгүүлбэрийг орчуулах юм бол because she look she plays with you all the time, right? За та бүхэн мэдж байгаа because гэдэг нь яагаад гэсэн үг. She look гэдэг нэг өгүүлбэр хэлэх гэж яснаа болцсон. Тэр эмэгтэй сонсооч гэж яснаа. Тэр эмэгтэй чамтай үргэлж тоглодог тийм биз дээ гэсэн асуулт. Right гэдэг өгүүлбэрийн төгсгөлд энэ үгийг асуухаараа юмыг баталж асууж байгаа гэсэн. Тийм үү үгүй юу гэж асуудаг. За дараагийн шинэ үг who хэн sleep унтах every night шөнөбөр big tom white цагаан. За тэгээд үргэлжлүүлээд and who does she sleep with every night? За та бүхэн present simple цаг мэддэг бол энэ асуулт present simple цагийн асуух хэлбэр дээр байна. Хин шийд дээр даасаа. Тэгээд who буюу хин. Тэр хинтэй шөнөбөр унтдаг вэ гэсэн асуулт. Fluffy хөвсгөр pillow дээр understand ойлгох how хэрхэн how буюу хэрхэн энэ удаа ямар гэдэг утгаар холбоосоор орсон байна. The big white fluffy thing буюу асуулт асууж байна. Тэр том цагаан хөвсгөр зүйл үү? Fluffy буюу хөвсгөр, white буюу цагаан, big tom. No, not her pillow буюу үгүй түүний дэр нь бол биш ээ. Lucky азтай. You are cheerful right now. Яг одоо. You have to understand how lucky you are right now. Чи өөрийгөө ямар азтай гэдгийг ойлгох ёстой. Энэ нь болохоор have to буюу modal verb-ээр бичигдсэн. Have to нь болохоор ёстой гэсэн утгыг гаргана. Тэгэхээр чи өөрийгөө ямар азтай гэдгийг ойлгох ёстой гэсэн утгатай өгүүлбэр. You're Bonnie's toy. You are going to help create happy memories that will last for the rest of her life. Huh? What? Oh, yeah. Oh, okay. Doing it for Bonnie. Doing this for Bonnie. Doing it for Bonnie. Okay. Like it or not, you are a toy. Maybe you don't like being one, but you are one nonetheless, which means you are going to be there for Andy when he Who's Andy?
You are Bonnie's toy. Чи бол Bonnie-гийн тоглоом. Help туслах, create бүтээх, happy баяртай жаргалтай, memory memories. За memory буюу дурсамжид үг олон тон дээр memories болж хуурдаг байна. Last үргэлжлэх гэсэн утгатай үйл үг. За бас тэмдэг нэрээрээ хамгийн сүүлийн гэсэн утгыг бас гаргадаг. Rest of her life. Түүний үлдсэн амьдрал. Rest of my life гэвэл миний үлдсэн амьдрал. You are going to help create happy memories that will last for the rest of her life. Түүний үлдсэн амьдралд үргэлжлэх аз жаргалтай дурсамжуудыг бүтээхэд чи туслах гэж байна. Энэ өгүүлбэр болохоор going to буюу ирээдүйд болох нь тодорхой болсон үйл явдлыг ярихад хэрэглэгдэх дүрэн байна. Going to. Тэгэд энэ дүрм нь яадаг вэ гэхээр to be аваад going to аваад гол үйл үг нь ордог. За to be нь болохоор are тэгээд going to үйл үг нь help. And I will go sailing no more. But no, it can't.